Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize gukomeza kugira igitondo cyiza ndetse na weekend nziza. Ni Discover Magic TV, twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Turagarutse muri transferi, dukomeje kubagezaho episode zikomeye zibagezaho uko transfer zikomeje kugenda. Hanyuma rero kuri aka kanya yitwa APR Football Club ikaba tayari yamaze rero gusinyisha uwo bita Nshimirimana Ismael Pichu. Yari yarasinye ariko icyari gisigaye no gutangaza cyangwa se kugaragaza amafoto y'uyu musore Nshimirimana Ismael Pichu. Rero akaba ari umusore w'umurundi wakiniye ikipe ya Kiyovu Sport imyaka igera kuri 2 mu mwaka ushize. Akaba ari umusore rero ukina mu kibuga hagati. Kuri ubu rero yamaze gusinyira ikipe ya APR FC, ndetse nk'uko mubibona ku mafoto ikipe ya APR ikaba yamaze kuba imutangaza. Nshimirimana Ismael Pichu rero akaba ari umukinnyi ukina mu kibuga hagati nka nimero 6 cyangwa se akaba akina nk'umukaseri. Akaba rero uyu musore byari byaramaze kuvugwa ko yasinyiye APR, ariko bikaba birangiye nyine APR imugaragaje. Ni umukinnyi w'umuhanga wafashe Kiyovu Sport mu by'ukuri imyaka 2 ishize kuba iya kabiri ku rutonde rwa shampiyona. Ari nako rero iyi kipe ya Kiyovu Sport yagize gutya ikavuga ati abasore n'abagambanyi reka tubirukane, ndetse na mugenzi we Abedi Bigirimana utibagiwe n'abandi batandukanye bagiye basezererwa muri iyi kipe ya APR FC. Nshimirimana Ismael Pichu rero akaba ari ubimburiye abandi kuba yabona ekipe imaze gusinyira ikipe ya APR Football Club. Iyi ngiyi ni gapapu itewe ikipe ya Rayon Sport, kubera yuko Rayon Sport yari yaramaze kumvikana n'uyu musore. Amakuru ahari nuko uyu musore ku munsi wo kuwa kabiri aribwo yaba yari yasinyiye APR FC, ariko bikaba byaragenze gute rero. Nshimirimana Ismael Pichu yagiye mu ikipe y'igihugu we na Bigirimana Bedi baramaze kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma bagenda bakina match ya Namibia baranayitsinda ibitego 3-2 muri Tanzania. Ngira ngo mwese mwarabikurikiye. Ni umukino wa Bedi yatsinze muri igitego ku munota wa mbere. Pichu akaba yarakinnye umukino asimbuye. Hanyuma rero ikipe ya Rayon Sport kuwa kabiri, ubwo mbere yuko tugera kuwa kabiri aba basore bakomeje kujya bavugana na Rayon Sport, ndetse biza kurangira Rayon Sport isa nkaho ibivuyemo kubera ko abasore bombi bayicaga miliyoni 40, hanyuma yo ikabaha miliyoni 25 bakayica umushahara w'1,500 cy'amadolari ubwo ni miliyoni n'igice. Hanyuma Rayon Sport yo ikabaha ya miliyoni n'ibihumbi 200. Kuwa kabiri rero nibwo abasore bahamagaye muri Rayon Sport baravuga bati noneho ubu ngubu turi tayari twaza tugasinya, nyuma yuko amadeal bari bafite yo hanze yarapfuye, by'umwihariko kuri Bigirimana Bedi. Bahamagara perezida wa Rayon Sport bamubwira ati rero ya mafaranga waduhaga twayemeye, noneho ubu twaza tugasinya. Hanyuma aba basore bagera kuri biro ya Rayon Sport bategura ibintu byose, ariko muri uko bari kubitegura ikipe ya APR FC iba yamagaye uwitwa Nshimirimana Ismael Pichu. Abakuru haravuga ko bamubajije ibyo Rayon Sport irimo kumuha, babwira ko ari miliyoni bamaze kuzamuraho bageze kuri miliyoni 30 n'umushahara w'1,200. Hanyuma APR ihita imubwira iti rero we ngwino tuguhe miliyoni 45, bongeraho miliyoni 15 ku mafaranga ikipe ya Rayon Sport yarimo guha Nshimirimana Ismael Pichu, miliyoni 45 ndetse n'umushahara w'1,500. Ubwo kuri miliyoni 40 bifuzaga kuri Rayon Sport ikabaha miliyoni 30, ivuye kuri 25 byaje kurangira ikipe ya APR yo yagejeje kuri miliyoni 45. Umushahara w'1,200 Rayon Sport yabahaga yongeraho 1,300 biba miliyoni n'ibihumbi 500. Witwa rero Pichu bivuga ko amakuru yahaye Abedi, ariko mu mboni za APR cyangwa se muri gahunda za APR Abedi we atarimo.
ari nayo mpamvu we bishobora no kuza kurangira nawe atangajwe nk'umukinnyi wa Rayon Sport. Hanyuma rero nuko nguko byarangiye ikipe ya Rayon Sport itewe gapapu n'ikipe ya APR FC, birangira isinyishije uyu musore witwa Nshimirimana Ismail Pichu. Amakuru ahari akanavuga ko ikipe ya Rayon Sport nicunga nabi witwa Haruna Musa Majaliwa, ni umusore wabaye umukinnyi mwiza wo hagati mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ni nawe ubanzamo kuri uyu mwanya wa nimero 6 mu ikipe y'igihugu y'u Burundi. Amakuru akavuga ko rero ikipe ya Rayon Sport yaba yaramaze kuvugana n'uyu musore, ariko ibiganiro bikaba bitararangira. Amakuru akavuga ko nicunga nabi nawe APR FC iri bumutware, kubera ko APR ishobora kurekura witwa Ruboneka Jean Bosco ndetse witwa ni Mugisha Bonheur bita Casemiro akaba agiye kujya hanze y'u Rwanda. Ubwo rero bikaba bivuga ko rwose uyu musore nibareba nabi ishobora kuba yamusinyisha nawe witwa Haruna Majaliwa. Ari nako rero kuri uyu munsi APR ishobora kuza gutangaza abandi basore babiri. Abo basore babiri ni bande? Akaba ari abagabo, umwe n'umunya Nigeria, akaba rero uyu mugabo w'umunya Nigeria yitwa Victor Mbaoma. Uyu nguyu akaba ari umugabo w'imyaka 26 y'amavuko, akaba yakiniraga ikipe yitwa Kizirikumu Zarafishone, akaba yaranakiniye ikipe y'igihugu ya Nigeria imikino 2 bakinnyemo n'ikipe ya Mexique ndetse na Equateur, ariko akaba aheruka gukinira ikipe muri 2022. Uyu nguyu akaba yaramaze kugera mu Rwanda ku munsi w'ejo, azanye n'uwitwa Sharaf Erdin Sheibub Al Abdurrahman. Uyu nguyu akaba ari umugabo w'umunyasudani, akaba rero Sharafi yitwa Sharaf Erdin cyase Sharaf Erdin Sheibub Al Abdurrahman, akaba ari umukinnyi ukina hagati ariko asatira, wanyuze mu makipe nka El Merreikh, akinira amakipe nka Simba, akinira CS Constantine, akinira amakipe nka Al Hilal, yanyuze muri Kiyovu Sport nubwo atakinnye, hanyuma ubu yakiniraga ikipe ya Al Taraba. Uyu musore rero ni umwe mu bacishije amafaranga ikipe ya Kiyovu Sport. Muribuka ko Kiyovu Sport isabwa gutanga arenga miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda ku basore babiri b'abanyasudani, yasinyishije amasezerano ariko ntiyubahirize. Abo basore babiri rero, umwe n'uyu nguyu Sharaf Erdin Shaibobu Al Abdurrahman, akaba rero ari umwe mu bacishije Kiyovu Sport aya amafaranga yose. Akaba rero nawe ari i Kigali yaraje ku munsi w'ezozana na Victor Mbaoma, akaba yarazanye na Victor Mbaoma baje gusinyira ikipe ya APR Football Club. Ubwo rero no gutegereza tukareba uko ibintu bihagaze, ariko ikipe ya APR FC yo iri mu kazi ko gusinyisha abakinnyi b'abanyamahanga. Kuri uyu munsi iyi kipe ikabiza rwose kuba yakwerekana abo basore babiri nta gihindutse. Kuri Rayon Sport ho nta kindi kivugwa uretse ko uyu munsi cyangwa ejo, bitarenze ku munsi w'ejo, ubwo ni muri iyi weekend, aribwo Youssef Rab agomba kugera hano mu Rwanda. Uyu mugabo rero w'umunya Maroc akaba agomba kuza gusinyira ikipe ya Rayon Sport. Murabyibuka ko yayinyuzemo ariko akahava bitagenze neza. Kuri ubu rero biravuga ko Youssef Rab agomba kuza agasinyira ikipe ya Rayon Sport Football Club. Nyuma yuko rero ibye na Rayon Sport ndetse na Raja Casablanca bamaze kubyumvikanaho, bakumvikana ko uyu musore yongera akagaruka muri Rayon Sport. Ari nako itegereje abakinnyi barimo kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Malawi irimo gukina Kosafa. Hanyuma kandi hari umusore abasore babiri b'abanyekongo nabo bategerejwe muri Rayon Sport muri iki cyumweru. Ikaba inakomeje no gusinyana n'abafatanyabikorwa batandukanye, barimo Algial Security Company Limited, akaba harimo n'abandi bagiye batandukanye basinyanye na Murera. So rero ubwo no gutegereza. Niyonzima Olivier Sefu nawe aratangazwa vuba kuko ni umusore wamaze kumvikana na Rayon Sport. Igisigaje rwose nuko nawe bamutangaza, ariko ubundi urebye Sefu byararangiye, yamaze kuba asinyira Rayon Sport.
ubwo rero Sefu bakaba bamugiyeho nyuma y'uko babonye ko Nshimirimana Ismail Pichu batarimo batabirangiye agiye muri mukeba muri APR FC, bakaba bahise bahindukirira kuri Niyonzima Olivier Sefu, akaba bagomba kuzana n'uwitwa Haruna Majari nyine mu kibuga hagati. Ubwo rero Rayon Sport nayo igomba gusinyisha ndetse n'abataka kubera ko uwitwa Musa Esenu mu kwezi kwa mbere azasoje amasezerano, ndetse bakaba banifuza rutayizamu uri ku rwego rurenze Seno. Hanyuma rero ku bijyanye na CAF, nuko CAF yahinduye amategeko, ikipe ya APR FC ibintu byayikomeranye. APR byayikomeranye kubera iki? Kubera yuko kuri ubu ngubu ntabwo ikipe izajya itsindwa muri raundi ya kabiri muri Champions League izongera kujya muri Confederation Cup. Ubundi ikipe zajyaga muri Confederation Cup ugasanga zisanze yona nk'amakipe atari ku rwego rumwe, igahita ijyamo yabura amatsinda ya Champions League ikajya mu matsinda ya Confederation Cup. Murabyuka ko 2018 ko byagendekeye Rayon Sport itsindwa na Mamelodi Sundowns muri round ya kabiri, hanyuma itsinda Costa do Sol muri Confederation Cup ijya mu matsinda. Kuri ubu rero amakipe azajya kina round ya kabiri muri Champions League izajya itsinda izajya ijya mu matsinda, itsinzwe itahe. Ari nako bizajya bigenda muri Confederation Cup. Ntabwo zazindi zatsinze muri Confederation Cup, zazindi 16 zatsinze muri Confederation Cup ntabwo zizongera guhura n'izindi 16 zitsinzwe muri Champions League ngo barebe zijya mu matsinda. Oya, izitsinzwe muri Confederation Cup zajya zitaha, hanyuma izikomeje muri izo 16 zihite zikora amatsinda ane nyine z'amanyamakipe ane. Ari nako rero bizajya bigenda muri Champions League. Ntago bizongera ko amakipe yatsinzwe muri Champions League aza kuvundira ayo muri Confederation Cup ngo bakore amatsinda, nako ngo bakore playoff, hanyuma zitsinze zijya mu matsinda. Rero APR birayisaba kujya yitsindira amakipe bihura muri Champions League mu gihe yakenera kujyamo, cyangwa se ubwo igasabwa kudatwara igikombe cya champion igatwara icy'amahoro ikajya muri Confederation Cup. Ngibyo rero nuko nguko ibintu bihagaze. Ndabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza.